edi jumadi e bero oto ne din ewiase na okwa ebusua so jutum se ewiase na okwa dia e ka hu se ewiase yo bo soro ne asase a owura so owura dia na wo mra ne amane a odi aka enam miensa dabi enye na miensa dabi famous nti on famous ko ya trek mi on aka enam so na ye bosumi du ba kono ye de na wie ya ba me kire ye November na de na wie ya ba na ekọ eye December mu aha na ekọ bosumi du mi ni mu ewiase na okọ djumedi so na ye gbo so nkaka na no so abo pepe o kuma TV ase ewiase na okọ djumedi se da me kan na edru so djumedi we hye ne so eya adusua susumsem abrabo mu de hinta wo mu no ahaban ase bi unim ana yarwa bi ewo wo mu no ena ye chekere ama wo na ase bi o mo hweye no o mo suma fa nepa afri ho enti wo de ene se obetena ase na wo fe mu oba na wo sua de yarwa bi ewo wo so na won ti ase no emre bi na ase emre ese no ye be ma wo so afre ewo ye 0244 84010 so no so ba djumedi so na de hinta wankasa wabrabo mu yarwa mu wasetena mu usunsumsem a won ti ase no osusu wanya akonya no so ere ebisa na hye so se djumedi wi e fa YouTube ni so eye Asubonteng TV sanso na Asuba TV ubenya yo ho aha Asuba no e famous dia and Asubonteng TV na ye mianka kasa ko fi Asubonteng edisua kese a de dia ba eye afidie wi so ene de etwa no eye Abonteng nyina na ye de yakunkyere gu ho te bomodi aso be ko ho na wa share link na mafofo no so ahwe bi oko ye Facebook no so a ubenya Asubonteng TV aha ku Asubonteng sa ho sanso na kuma TV ubenya wo Facebook no so de ahita abrabonum de ahita esusumsem no ene igusu a ye de bro ye ntenta no so me de meka me say ewiase no hwehwe nimbie ene nyansa ansa na opeyidi unya nimdie nyansa na bambo ta kira ye de ya adom bi ene de beba me de ni ku Asubonteng me na me obetena me de djumadi ehun chia me enti ne me ntena se e wa aye ade abutirem me nua adofo yi mesrew me do pi be do pa enti djumadi mesrew se o no nya mre no bi na wo so pese wo kire wadwan e ya dwumo fidie no e ma me ansa na wafre me efise na me so me do ntim pese me tew ni yi mesrew nene doctor tonwa boache wa hase mami wadu asuko sunsumu ene wadu asuko haban mu na ye ka haban a on osayarwa e wo ye na so ye wo ye Fantini town me kire kumase eho na obutudu njuma ene obafia ase edan de nyina no empenifo kase sebi abobeka wa na fintumem na yete ho asemsen ana emunsem na etesen abobe na ofia sebi odi enya ewo yasetene mu enipa ben na ofia de bia se mensa ofie obi a mensa wo nfie enso mensa ben so na ye hu no na enyini mfiri eye yabrabo mu a edi enya ene si Jesus enso wo yabrabo no wanso na ye fie Jesus ono wan ya ma Mrs. Debbie bisunsumsem wo ho ene ne dede yasetere mabrabom so wo ho ena aban so de be kan so a ni nyina achi wade nso be ko no so ede e wo ho na me nse bre no ketrama obi a no e wo di ede e jifri ni ra no me nyine ketrama kasa mfa be ko ne nchen na de o ede ede ma ho no e de asua ade mame e ma kwa baba eye ewiase na okọ djumedi so ya eja ene de obo no onu police na moba ai menen ene mahwefo omso mo chiao ji obi anso ase ne oboto me moto eh me power so opportunity town mai mame kan fa bidie no twi ana edua bi ase utwi o de so said you an friend say said you an friend say bi ya hwinti bi so ye gro egro no ene hwinti no de utwi de bo no so no eno ne hwinti ena egro am tuje anim no na maposa meteni hit sims ha ban kasa no mo ya de e o Fantini town misa ma akwa babio ya eja empelifo kasa abobi be kawa na ede ifiri wontuma ena ese fie bia mensa wom efie bia nso ewo yese tumi etim ena wunim de wo sunsum bepese mu se ye kasa abo be kawa sunsum sem no etesen ewo fie mu
ndazi se wo bisa musase mu mpanimfo ne bu wo mo be sa bo be ka wa ne fruntim na ifri wa wontumem wa wotem so na adikuro nti o ka sa mbu sa be ne se bi wo ha na me ne wo nete se me bai onu a na enwunu me nso na me nim so ati ase woni okunu nete obi wo ha na wakowale ne tamfo kase pa woni na wo mamu be edu nso na ne tamfo no ompenasem obi wo mu mienu ne free yefunu ba ko enso no ka ne nua ne hyebre eyeden ehye no se ne nua ne munyam enu nti na omka sa omde sa be no etu wiase yenhwa de yenim se sunzum se mu wiase mpa ansa na ba ni so yesese yeda adechia na ye nti asem bia yichi edi na beka minua a mene ne tie free moja ba kum ana miwa abusuam na abusua obi a nyankopɔ akoro no yekese abusua nim no obobɔ timodi wa abusua nim na ode eye yedi ato abonten me kyerɛ sɛ obɛhwe afoforo wa abonten no se ne sika de nkɔ abusuam ndase obi wo hɔ na abusua etimodi wo nanso kane no ne nte saa enne efia ka asase na nka ni kwa sɛ adwunu bi ba wadwunu mi sɛ me bomi nua etimodi kane no me ko school na sɛ yama miska ana aduane a ne yakura yama iska o ko school a wo de aduane na yeden ko ne yakwa no pa school ne awia school ti me ko na me nua bi wo ho na sɛ wa amfa sika ma wo se ne yakɔ nyina ne yedi nkomo wo be hu first no na bottle bag ne yede boy achi ana wo kita rubber bag ana paper bag na pano na wo mu ana pesie na mde be ko sɛ ti me na na de eto ene nchina wo be hu yama break apa na me ne nedi sebe ya ono soso next time se me so ma amfa bi ama ono soso be sai hu mobro ne eyade a ewo abibifo so so ati ase eyade ye na nanom edi atete yen chese on se broni bi enu bibini a na ono ne be nante a onim se bibini bi anim nyansa so ati ase ti broni bi a na nka ha dentina me call rasta for bo abrofo achi nsusu broni free play musi ya omo na ben broni bi anim se wo ye mpesempesa atwene e wo tirim se kanetete no ura ahemfi a mpesempesa fo ye na ebu aten muni di for mu ka eye enipa nim ene ahemfo anim I see on say lawyers on wo mu tirim e mpesempesa e mpesempesa I see so what you see obia o gina mpesempese bia obehu se sune ban no asesa e nature ye nature atraba yuwan ti say udi yuwan ka wuti kura na e ya na ye nsem bebre but ene biase asesa ese mo mpesempese fo no mutri ne kasa e communication to mo ne a obo ade me kire say sai miwi obo ade kasa efamu e ma mote e mu mpanisem ne te say Ken Solomon oye tuntum mebwa ne kre no ye mpesempese ni ne kre Yesu Kristo no ye mpesempese sa mameto no oye tuntum fefefe te se wa sa ana mutwa oye tuntum kama te se wa Yesu Kristo o se obri ade ebri so ye tuntum I see akani ka sa ade ibri a ese tu so atiase pesempese ni we ye pesempese ni ese we ye hutweani ni sen fa enkeni kwa se aburo bi kura wudi ade ye bronsa de ka wano nso ene bibia asesa I see atiase bibia asesa we ye hutweani a manyame tumi dua wo mu ne wo kasa straight anya twa de o ese fie bia mensa wom bayan kan tete no me ti me kura ase no me kura se ne free e kura se bobo bra wa ase because ha ni me bochi mem me na sore ya ye no dane a no sia pepepe e ko bon nonso no oja bi e de si wo wo twa bi e de ko efie fufurum na efie fufuro nso di bi aba ben na ye se be yi aba ntema sa odo na wo no etu atwa efo so se o se to so eye saden anase enko enchiri enko fatataten atempon ye didi mu se ebeje adwane ofie na etwa bi di ko eye efie fufurum na age efie fufuru de ndi aba sen e na wonko wadwum ye o
mfua so say ye be kwotete atempon adenti obi ye baifu a obeye ne ba o nti o ma me betumi awo no wanyini wo kun wa firi wiase oh say dodo na blofo no de panie bi ba o mo se ye doso nti wo mpese o tete so o mo nipa wu a ewu asase we so ma asofo ntawu nti wo mo de o mo nya baifu asofo hu ye ma menum ne ye abusuafo mo ye yem pa efi soma wo mo akodoma nye wo mo bibire som oh yen yesom nyame oye baako onye mienu onye miensa abofo na doso I see so ati ase onyankopon de tumi na ma ebibifo ye na nyankopon di nka boye kane nti eni kwa se okofa obi som eye wo som on se sesi eye daddy na daddy no kura ne daddy se ahaban nyame nsa no adwuma akomfo adifo yen na nyame frɛ yen ese mo abanya mo dia enye ye dia enso ye dibuo ma no ye kyerɛ se nyame dia wa ye esom ye bo so ko hospital doctor ni be ka cho se nkwa bibiduro so what you say sofo be ka se obe ode kasa ere baba eba se fibroid nko enso na wo yale fa sofo ma be TV so se obi enua eduro ni nyina ya nyame nsa no adwuma onu ni nsa no adwuma nyame ene bo ahan na eno ye tini we ni so ana ye tini obi a oweni eso na de aban kanipa se se ade omo ka se ahan nyame ye hyira bibia so sofo ba ku bi ono so ya ahan dan me hwe no ti wo se nyame ye hyira bibia so nti wo kwoti aban a nyame ye hyira wo hyira so dada nti wo betumi ate nti wo ye wo nipa no ye tini we ni so na ye tini wa honhum ye tini wo honhum kwa ben so woni sa ahan bi wo a wote na no pa obi ani hu a wo de koye adwuma anya adwuma sa enti aba bi wo wa ye tena homache obi wo a wote na wi akora wo be ye adwuma aban nki ye ti aban ye nimu nyina ye tena homache enti aho aban anado wo be ko no mada nso aban bi wo penten anado no akatu omo so ye nature so obre omo kwa omo mati ase na kofi wode me ko ba bi se adentina tete no na ye kabo mudidi ne kre mati ase so omo se bayiye no e kire se wa bayiye o sa ai fe mamen ka se min kiro wonim se ni pafita ye from se abrofo mamen ka ketua bi ncho me fam nkwa kire abrofo woni ma de kwenti aye na nanom to o ma abrofo dabi fine unzo amu ba na ye ekuyaba no na ye didi agro ye nimbro ni ba bia adenti no mba gi ye nkuyaba ne de koye no omo di bro ni ba maaye on se e wo tworo sem nim se ke en ebel so se odidi nyankopon atem so ode ni nua bia manana e no odo me no to omo ni abrofo no ti di adom no ni kin omo ne abrofo no me ka me kire no kure turodo obi a wonim hu asem bia nim se de me ka na ye no kure onyankopon ka kire nse wo utimi be da ne te se mefin wani kosua da ne te se abo agira moa okra so ati ase wonim se osa ba ne papa ho eye Adam ho Adam sinsa nyame wabo ni papa furo bi amini no na ne banana nyame adome no se me mefa me nua nko onza Adam owo twins we there be minim da ke no oye twins oni oba ebe so no oye oni oba adenti na opese ogwali wo wankasa wo nua na oni ni free efuno ba ko eye sa eda na ba na pe quotation so obi nim quotation so onfanto sa onim e wo twrosem nimu na wo mo ka mo edisi for comfort ka mo de ne ye chapter eye nsuo na opa mu akwa bo na wo de ko bible mu wo dwiri mi o ka wo de nka ya chapter 1 nunu plus eye nyenya is equal to eye mabo me ho ban ana se fa bese kakra koto kwata na so fa eye ayo kakra bra na yoyo emfanse ayo meboa na fa eye buru kakra bra na me fa kyekyere ade ma na pe yidi wo bible no
omo born in Gabriel ni we eye nsuo no eye nsuo no kofi wunim minim wo de da meba o se abofo a eye asofo ni gina o se I saw Gabriel ni na eye mumu dia eje Gabriel na me de menka ana obua memua o bo so tufu tegu meni o pese dada nya abotre ye nya nduo ni nyina ye be yiye pie saa ni nyina ye be yiye pie baako adentina me ma no aduane me no na free efunu baako na mate kofi oni adwoa mu nidi saa so na wo so wo mu kase a wo no kofi adwoa mwadi adwoa di wo de on beje na wo so ni saa no o chere nua do saa on nwinwi wo ho wo wade a oba na afeso a na ebia apamatale ama na wo de dada no utumi hye first me sha achimota sandals tokro gbani mu ene ye brown enu na ne de ko party ye de ko ba bia ne eburo nya bre ne de bia hye so me na me je tama papa free amagana bae no otopanka shumame na maje be yes ba so nche so me time to be opanka shu na me hye no na me da ko ye kan say disco na me opanka shu na kokoro am gina so a kan school de say chire ne bae ma bom le Valentine say ne de na chibiga me lento no anchi me ahenja me na ne ye hye e friend low down to what me kama na si so se na ebibifo ye wo do mapa eye nyame mu do odo didi no ho na sha se what you say so eye odo na wo ye beifo adoso wo ko hu bayiye we obi a wa bayiye obi a wa free ye ene free ye so mbeka ne sen enti atitidi ni anto ne kwa no ya mbobodi nkeke da bia nna na mpese mcho se broni ya broni abroni ko ni nchi ene abrochire what you say ko chire abrochire awon se o mami ka abakwasem kakra ncho o kai se kwa me nkruma o saaje fo kwa me nkruma yesi ya chi no straight trade ya chi no omukọ eno adane jata wonim se ya wa ha wo ho a wo betumi awe a wo hu wo baibo a ana wo krabo a ya wa ha wo ho a wo wi a wo be hu wo krabo a adenti na wa asona bretuo ohun nti no efie bia ewo eye abusua yeka abusua ne fapem se asona abusua bia ewo na krabo na haban yes I see what you say enu nti na tete no wo nse na o maye ne dua no na abusua pani kita no wo hu se asona fo ani bretuo fo ani o ohun na ya ahyenso de enti se nyame no na free yefunu baako bai ena wonya mbusua ni but enton na ye bo no kire se ebusua ni no I see so we infantinu so we asantinu na we asona ni na infantinu nso ya asona ni a oba wo ma ne baby da I see mam fon ko wachi kakra ebusa se awse abo be ka ole frutumam no ka umam mu se sebi ade ya akra se bema ona oba betena na wagya dem no ma na nya enkra num bi wa pa no ona na etu ana mo ya o ni enhwa ade wa ase ede na be ka eye nipa de sani oti ewiase on de awo nkro wonya bi nwo obi won so obewo ne nda so ni se oni be ma na ebobra obewu num be ma so mpe no we ba na obene na benyin sen enti onu fe no obi an papa enti across way akosi papa bra kwame ko ka choro papa se enti onu de papa fon kwa eno no ewo fom nananom ano ni nchi no na asai anase eye echiwade bi ni wadi ntina ma emema ba no ho omni wu a na omaja no ho yo me da se on se esa upe oba na upe bema esa ohwehwem atia se obia ne bema esa ohwar na nyese ofiti ya ene de enam se manfra ne asase na se nti wi ase ase ahunhun bebre na ados honhun bitumi bedura nipam no onim no waba wabra bom se obese wabra bokwa so oba se woni obe
abɛhyɛ nipa ne mu nipa su ɛne wote abɔbra awo ɛbɛyɛ kakra wobɛhu ansa obi ne da wɔ nkyɛn. I see. na kyerɛ sɛ ɔbaa wabla bom sɛ ɔbɛha wo kwa obi wɔ hɔ koraa ɔne ne yere te ne yere ne fa n'akyi kɔda bɛrima foforɔ no wasan aba bɛrima no ntumi nkasa ne nyinaa yɛ fin efin na efiri abusua mu anaasɛ ɛyɛ abusua gyina yɛ sɛ ɛwɔ sɛ ne hyɛbrɛ yɛ saa anaasɛ di ntina ma saa ɔbaa no tibie bi sɛ wuram sususɛ bi taa akyire. obi wɔ hɔ a na honhom na awale no. I see. obi wɔ hɔ a na efiri abusua mu saa na ne maame ne nananom yɛɛyɛ obi wɔ hɔ a ne ɔno deɛ ne wiase ɔbaa yɛ ɔnkɔpɛ ne deɛ obi kunu ne ɔpɛ obi so wɔ hɔ a de biara ɔkɔfa bɛrima ne agye na efiri obiara ne hyɛbrɛ a ɔde ba asase nti wonnim a obi a ɔhwehwɛ hyɛbrɛ mu a na wokɔ no hɔ mepa akyɛw bɛhwehwɛ me hyɛbrɛ mu kapre na ɔde bɛto o daama na ɔde bɛto o sɛ nso bese na ɔbɛgye wo so ɔnsese deɛ na ɔbɛgye wo nsa ɛne yɛde hwehwɛ wo kita o ɔpɛntu na ade kɔ na wahwehwɛ mu ama na wo so adɔyɛ a wɔbɛyɛ no wayɛ ɛno bɛboa wo ama wahu daakye kunu wo daakye yere ɛkyerɛ sɛ wobɛtumi ne ɔbaa bi awo na ɛnyɛ wo obi a ɛsɛ wo ne ne bɔbra so I see. na saa ne te Beda se ma me ton wa aboachewa bi dem friend Dr. Ton wa aboachewa na ne kasa ewo ye fidua wi ase no hye ne nso o se on do wo fati new town na de hinta osunsusem no adesua ana yesua no wa ase abrabo mu nsem o se nipa de se ne bia no enka ebenya se penim defo onim sunsumsem mu ansa na se bi obeware a o ware ebu na nye okunu no ebu o se bi ne efie ginade bi e wo ho a ebe haw efie ginade bi betimi ayede asel famous mama dede no enko for mame Mr. Madaroma mama dede no enko for mame famous saa so na abrabo no obo a ne kro ba akon odori di na say yesi beye di ntuo o se abeyi and free yi oba en penifo pesodo yade eniti edi anini mawo na nya de bone ne momu no eye abrofo me ye abronye efo ene de saa ade we nyina abesesa ye de ekuaba ne nyina akọ ama na yinchi ayira sika wu ya busu ani aso na ni enka de wo se fata ene aduane ne enwoma wo se nka wo ye no ene wato atwene eno emu abusua ana yesu ade wa ase enti wo baya ana wo behwe bia saa na ye bo no kakra ne number na 0546 634 114 0546 634 144 ana 0200 588 161 0200 588 161 mame ye hwa de wa ase wadaroma minim so wodo esuko sunsum sempa obu wo ha ene so spiritual marriage ba no so ohu be ma 10 gram obu ko ohu nanim obu won so a ohu saa tumi na de bia na yedie so kosoma no obu won so de bia na nsem ahye eno no emudie no ene boa medase die ohun tumi bone wone nchen ne beda ne ade a ne yedie ekoso na ono ana afre ono ana afre tumi ni se ono ne benante ai so ono ne nante wonya ewiase noma ewiase noma no pe ena die onim tumi no ene ne nante no na waresem nkoye ni sika sem oye adwuma na ahye chese opa wonsi dan encheche eye dan a obesere ena wadi nti saa no no wadomu suko apa obi a obetumi apam saa sunsum no eno ne chiwade o chiwade bebre o aya aban bebre wo masone ya so a me twa o mo me de week pe kura na me de asetre problem no na watwepe I see endu na watwepo 5 days bi o mo spiritual marriage no yes na obi won so obi a obetimi so ene tumi no obetimi abon won tumi na kasa na tumi na bona ko ma se de o ka no na ne yeri aba on penisa ho eno de enye ese tumi no friends no obobra eyeyi I see all right na oda ubon ye tati se mumu se bi mu wani no mu tumi bi o mo na nti a se bi o mu na ware mu amusa na o mo so eno de enye spiritual marriage no eno de enye spiritual marriage neno ne ye hunhum nyame ene ekasa fa yemu what you say nyame ene ekasa fa yemu na yesu ye hunu ye how what you say okay
metia me no ka say se wan tworo bibia ma me se me nhwem na me be some question na me you one there be me ba me gu min sakama se me kwatena studio abai abema no de obebisam bia ananom mommoa me na me ntumi yi ano hey na ya so se gugu yes anti ensegu nso akoye osuma na se ensegu nso ejina o made yen oh se duru de yes say fakaiza de makaiza ese me sorry a me den sadi ngu fom ahonhom a wo mo ya ahonhom bone wo mo suro nsa enya se wo bejina biebie wa no so what I say ahon bone mpensa yes ahon bone wo mo suro nsa wo de nsa gu fom a wo mo so wani abre wo ma twon ho wo mo ho what I say ai na nyame so abem nyame ho so wani abre nti ni kun ho bibia kochima wo ho a fansade gu fom kofi na he de ebesi wabrabom bibia ba ya kama hwe se woje adwuma abranti awasi so woje adwuma enye wo de wo kiteska na ahye woni oba ho kra na oba na fa wachi bibi basa wo dwene ho awonti enti hunu nyansa emfa nsuo keke kra emu fom se de yakoso no wonti ase se honhom bi da di wachi a onyankopon kire ne tumi o pass for glass me kira de o TV so for glass plain glass for fryer no manu fast sense yo aka se bofo pa utwem wo me kwan ana me gate ni mawunsio na mo bofo boni bia otwem wa ne konkom mo so mbo no so na fasi wo se wo hia yedie wo hia se na he wo no nso na se ono se wo sole na sensuo ni nim a o ma no sensuo ni wo mu so a o ma no sa no ababu wa me bedu nkomo na yen hwa de wa sei yare wo ben pa na se nipa ben na o yare de brewa emu ye de a ma poputiri egu nsa e frɛ na nanom sɛ ommoa wo sa yare wa wim ne stroke my bisa ene twere ne de ne tachiri marriage no ne de ne tachiri ne obi na ato ama om ne obi na ato ama om no tumi ne ba wo so na ma so repeat ana sɛ sana pe ene kyerɛ sɛ obi na de ma om enye om ayare ti ese me mfa we nkan ampa so me ye stroke ni na em say 3 weeks ape no o sorry ye stroke ni wo de ne nsa na dwodwo ene de na no achia no emu de pa na ne kono e de ne ya na de omo a omo anim achia no so what I say ne fa nyina dwodwo ana se de ni nipadua nyina dwodwo oda ho I see ya na tumi kan o madwen what I say etumi fra na ni ish ni nyina otimi sa no ni nyina etumi sa edem pedifo ase etumi sa mame aba doso ene wo me wo se nipa de se ni bia wotuo bia na ubo abusua bia no wo abusua aban a enka wo se kanu na wo hwehwe akiri kwan abusua akrabo a wo se nka no ubu ni din egu nsa efra abusua no ema na nanom pagya mawo yesi abusua wo nkonya abusua ewo eye moatia ena abusua ewo beye esoritia na memi nipa metuwi ebede metimi ehun de ye ewo akonya nimu ana emu de wo no ebetimi bede metimi aben no na otime pagya ma ababrabo amana sipi yo me dase on so obi wo ho na akonya wo ni fi a ebi ana omo nsom no no ma san akonya na gudem no ma tum chese ye emu nsamsem ma wo ya honhom bone na so enam mo nananom tinka nya nko mo koje bai ese mudi buo ma nananom no na mo hwe na mo kura ne yi se be ya mo yi edi ayeden akoso wo be kom na abodam ofie wo be kom na obi abo oba na oba da be ma ne be ma da na ofie because last 3 months program ya so na bi frem wo ye takwa ana manso mbako wo se nkonya ofie na ni bia ba ko na ere etiso omo ye nkono ba ko afrim no me edu ba ko afrim na kan nkono obi a sikato ni nsemu ana ahye ba nkonya ofie omo ye bia nso ye yi eye sum no no mo nsum ni yi ana se echiwode bi e na wo ho ana se kwaden so na
omu hu kwan bi ana me amete he se si a adwuma me no enya me pe enya ma ho enya me tumi enya me yansa na be bia mekọ bia obi ahu me omse tumi di wachi nya tumi bone nsole ana magudi ayira nsole ana ma me sika ayira na me ni binum ku me brothers na me ne omo ko se omo na asesika enti me ko bi sa me nchi dakro na me sika kase ayira e ba yidi machi e ma no obodi guide omo nyina aka o me brothers omo ofia saba me kan omo twa me TV so ana me ko baby madam fu bi kura na de me ko e se ni sika ayira eho ena omo hunu man me ko e konfo na ka chem se mbe so na hwa na me bwa ye dru ape se ade edi wachi na o ba be so ma hwa na mse de so sao mi ko re ma de mi ko e no akondros he wo so ma hwa mse de bi mi so hwa me ne yi ne nam otwen o se na hanya otwen we wo amsa so na mi hwe ba ni sa so otu wo di bi bai what do you buy? I say now call home. So we are see a key. Say we shall be no nam. Now one no casa. I know didn't you any diva you. And any deal you. One thing you know come could be ya. No. A word contact review. The other way Jono. Paul say be a sebi ufa normal. My man showing him sir, training be. The Nimbia seminar to me umonya money. It will be a son of Sheni. So ukasa utamfu wa dikaide esere no le danase saa nso na ukasa odofo wa danase se ni papa mu se ni boni mu ka hu se anu ehira no enu ana edome bidia ni ku Asubonteng esikuto yipa bre no sa futu fa bebo wate hwe onia epe watamfo wate hwehwe watamfo ne tweben no na mo oni nko no ho na ono bi pejao na mo mu efo ni tu odofo hwe ni yi ene nante ni tenitie efiso ono ene be ya okaza ono be ya abo be ka da kurubi na mo wo ehwe otamfa kasa mu betamfo ka obemia enka me de nyom tutuye because de bia no ka menya bufu akoma bi ama ehye me ho de aka kere se betamfo wo be kere se me ko Asubonteng me bo bora no yi efiso onim se ono na ede how but ono na epiam those who hate you one day be your lovers and those who love you will be one of your enemy. It is a so. Oh, what to mu ate. And tell you be a tribem we o fidi ase. Kuma wo TV. Dey hinta obrabo mu ye be sua de. We nya bufu, we nya mentem wo ase. Ena we Kristo ni, me ye okotini, me ye nananom anabosomfo de bi. We ye de wunim e wa setere mu na ye de brew. Mami, de dwuma wo ye no. De ohu, de wote, de kasa kire no, de ohu e wo nani no. Eno no ne ye eche. Enti wo de na wo to wo ye ha ba so fe se no, fa so fe se ne to. Ne tie adwen no de eba no fa bi wo wadwen fa to akomanim fa ta asetan fa to abrabo nim se eye pepepepa na wo se asamo no eye akame de mi ka asem bi me se de waji mi se bi ka fa che de waji mi ko entufu atie ne fa ta abrabo nim fa so hwa de e bi ono na nyame e fa no so de aka bi a kyerɛw no de ko na wo so wo tamfo no so kaso bebo bi a fotna abrabo mu dwemu mienu ebi ono na ebi hyiraw ewi ase na okwadwumadi na wikuso ebo no hyɛne so dwumadi we e fa YouTube ne so e wo Asubonteng TV sa na si uba Facebook eyeye Kumawu TV ubenya yo ho na aye maame tonwa boachewa ana ene no wo fie ase no de ntawa adusuani mu abrabo mu sunsutem no ene yesu ade maame yenkwa aba bi so yesi ahaba bi e frene eye kusie toma sa ba wi ene da eye suivre so sa ba wi amre pen ene de ebuo nipa o ye da setenem ofi wa bi sama sem ana mu kan kire me se mo de sa ha we be kire me yansa ese de bia bia na me ye nso he me ye postmortem na me doso me ka kire kusie toma me ade a me de ye no e bura adwen ne ntiase so kusie toma no yes obepe kusie toma no wa bobo so kakra e che se wontumi nhye ne saa na bra na se na haban no
na bena ni dui eya ahoma o eya ahoma na kwesi ehun se ene hye eho no etu asa tia asa na kwesi ho no botoma eye ayese eya ahoma chem ni ade ne no so ka omo na kwesi etoma no unya eye greens a wo bebobo so kakra e ka se wape okukuo esi ho wape kunkumabo e de ato ho no wape asantikosua e de ato ho obobo so kakra na wode kwesi etoma na to na wode kunkumabo no na wode kosua na to na wahye no moto no kusua no bo ana se no anu amna hye ai be hye no moto o hye ko fi bisam se o de be den o be penantwinam no atwitwa no 7 nantwinam no o twitwa mu 7 wa hye moto na wa yama wie no fasi nchen o twitwa no 7 kusie tomana o be hye a bibi ka ho na me pese me yifrim ya kire adura wonni akukuduro wonya honhom nipa kusie tomana ameka no enibi we me kire asofo akomfo adifo we ni afo omo yesus maduma no mu odudi a obetumi a try se ya chichire wo honhom a di sa de we ya ebesa no kusie tomana sa aduru a wo kire yes wona asabi omunim de o sunsuma omugina yie no ometimi adi na sabi se obi achechire okra se obi ema onko wanimu abrabo mu a ugina stand still obi e woye yie pen na ne wate aba na chi no osedi ne kra entimi nsore obi ontimi so daye obi pa fonto ma pefra sa na opa kire kusi toma ne sare oyeken toma no meyi pefrim uhumi nchen besa me de ni ngina beka ho ne ka se yango si nchen yango enwu sinchen no ape na ntwinam no wo betwitwa ne 7 ahobambo na say kranta ebiebi kwan kranta ebiebi kwan ni ahobambo kram uwi a wo hye moto na wo de kukuo na senses wo hwie moto na de kukuo na senses so na de na ntwinam no agum mama no nsuo kakra bi ese de kuru ya nyamme konkun afa guso Jeni nkaun tozo nkaun kunkun afaguso we de wi for there na abeno wa hwie na wo de wongo kakra kum no wasa moto na abeno eye na hweforo mo so mi o mu de dodo ya mo mra mabo ko Facebook nti kakra na mo so binya kakra ntafre na mo so de bia ba mo so matie aha na mame ye wa ahaban bi ho ebi nso mo de for guess so kan sa tum si ya no wa chechero efense bi anko sabai na ba kata honwana na yere oh antobua abra kata yi amofi ya na mihia sponsors nti obi obeti bia omo mu TV me ba so a sebe omo je me kakra okay de me chene nti no eti agafo ya aboafo ma meton wa o sei o sere mu o TV so ya de otua kakra enti kutobi ensa o frɛ no o kyerɛ wa haban kakra na nse so oye oyo bambo samra ani nyina no oye bi wo ho enti ubehu na obetima mo bambo samra ni bi ene oyo sini bi asofo no hia mo mu di dwa na mu hia eye dom no ono hia mo ne mo unya adwuma ana wonton ade a ensi wo enka so beje bambo samra ni bi ana se enton oyo sini bi de bi onye ne saa o se enro hye ne nso o ba enye se na me ho kyerɛ me na me kura de mi bedi de bi udidwa oso ofridwa na wonton ade e bere wetimi afridwa ma osrewa ye nhye ne so na nso mu hye ne so momoa no na wontimi mbra na adesua no enye de famous de haba bi to so se famous wetimi da to so a ye kasa ba wi a ne tumi ka eye lettuce flower no ha eno so mi da te e bonto from ane nko fa afre na kata ho de kata o kata no ho kata ho sie I see okay na adwuma bebre saun yetumi no ano sayade na obi wo ho ano ne na ho kani ntawantawa wo eno we me ma wo abawi se jaro no na me pese
o yema ne yere ba no na se aso kwa wari o ezi o aso abre oba ne yes mi nyama famous a owa e ya dia wa twen dia na ba one ne tenanta na why fast owa na wodi nsuo ahurum na wadi obeshit na wadi esi usi amampurum na fa hata sa woni oba ne na so woni ni enemu agro wo so ontumi nko ba bia obi afi woni ne da no o kan de wakoye no abontin nyina akire obi bobu se emebu wo obeba no aka ne sa tum awmachi na obie ni nsem waka ne sa tum ana se wabie no ebu di hen no wapon na nanzo e menye sa enu se beba on chaos maka me sa tum apon I see. And I was so at the same time, you so guso. So gusi, was gonorrhea yare. Adia, you so guso, Obenya, Baba Sokrama, ye, and Tiano be an was I aliena, Sebe, a yo bar, and I bear my home, Punyayo. Oh, so one have by so no one you only say, you so to me can be instead of say, or by doing so go as I send just a wood. No, wood baby. Ajun so guso said the high see that nipa adwen no penwura baby and special sensan yanyu so guso and sensan we so guso 7 times and 9 times so won wo wiase da adobo wo se bi obekire pe basa no no na di no bone e ni be ya de yensan fanti we no sa wo ba na me bisa wo na sa wadwun so agwa han so da e ma wo ta na bebi ebi wo no wo kwa no akodwun so asan aguso ojo nsogu so abeka na no natum obeka atum no watena ho akopim se obebi obi a no ano ne yale no ko eko I see yeah your lotus flower debi eta wo nsu ano mini lotus flower and just among the toso na me we na me kire bi ani wo toso eni sa bawi na me ka se koko nua ndebi no we eya wo adwuma abawi yes omo asebi awo omunya bi no yes na haban no obesa obetete na wasa no nsuo no de ka ho no me de bete antini ka guma so na me pa wo na to so mienu we ye de bia ni aloe vera so bi person ni biye asofo mu ntie o wona asebi mo pa ni ambetimi de abom o ban ambetimi de na ntimi ntie na ma meri o so kire ni free o so jade ba kuum na enso boa no na saade kro no onfa nchew obi na obi beta na jepade kese ade achekwa but ono o kire na wohu o se aban wi obi a opese na ni bie ote bibi wo na so mu no kwa ben so o hata aloe vera no wa hata we na me kan wa afidie so se wo pese wo hata ahahan ya ensuo gina mu ahata wo kram ekura me hata ahahan me pasa aloe vera on se gel na ewo mu nti bet me ahata no wo kram ebe wo agya se wo de asi awia so I see ya yam we ni ayam we ba ko ne de me mfa nka ho na wo beda pese me hu ade fa Kofi Asubonteng ho enne no asakakra na de ayeti no anu mo da de be yi a kire obi anu anu I see se wutu anadwa nipa kron be hu I see enam de nya ya on ti be ba na makan hintasem nyina ima me se sare weke me de me hunu ka obi ho a hunu ka ontumi nye ni nyina ho me kire me de we ka ho na me de we ka ho se be ya obetumi me ha me enu pe ma oposa no wo nsem sa gba so de bayo de o so no ja no awo ninja so no di soja na mo de bibia ya haban ya mi soja baba ko me de di soja no da bi wude ba ko pe bacho haban ma ka bunum da soja bude mo be se moto manchi so fi se me kwa haban ne ahan bi o posane se ya ne oja tum tow 0244840108 200588161 also betima ba dwumadi so na ya bon komo ewiase na okọ dwumadi na yegusu a ye bon komo so wadwen chen se ya wo be na wo so wo ha won sen o mane ne sen mame wo efiase frɛ e wo so nche wa aban bi ne eduje mu odi abomodi ase obehu ni chambers me che kufie ne ko ne ekuti na on pe aban bi fansa o yare 0200588161
0200-588-161. Obi Bajuma di so. Hello? Hello? Hello. Yes, my dear. Good evening. Good evening. Ibi sáà mama sẹ ebi asẹnti wọn nso ebi adi mu ọbẹyà ebi fi ni. Mate, yo obi a sent one o. Hey, I'm saying Mate maame obeyi one wate. Ya bote. Asẹnti. Fọlá nù ọ̀fọ̀ kọ́ hospital ní doctor sẹ ẹ̀yẹ white ẹ̀nà ẹ̀yẹ mr ntiẹ̀mẹ̀ ebi ẹ̀bí na obi ti di ọ̀nà. Na pàtó ọ̀dọ́ wọn kásá free. Ẹ̀fà àtúnọ̀ kásá free. Efa fa number we are save number we are ye pon ebo 9 o'clock pepa Fred number wati obeje so betreju we me beso be kan ofidie so why Fred number we are 0200-588-161 oso betima badumedie so hello and now bit my friend 044840108. Hello? Hello? Yes, sir. Good evening. Good evening. What's your phone? Me what then? Also eh? I'm not doing. And I saw na money not try did. I say it's some I know how I am. I know but all the go ben also. Me bacho Kumasi Fanti New Town. Number you obetima save, obetima friend no. E was our number ya mabubo ya. And no number for course. Don't try to say be any time and want to send it come on China Yamana. O say? Me say ban say the people need to me back Maswa. Oh so what you have to is going to China the man idea. Me bacho obechichi mu o sa kwan so. Mintimi so na no nti hwe TV no na nya botre why obechichi mu ama wate save number no to obecheche kwa over so on sabeka ndi ope 0200-588-161. Hello? No problem. On betimi abaso. 0200-588-161. Hello? Hello? Ni bacho di yo kase free. Let's yanko. So the person is saying we are then I like and then this was happening about I think the need to the Kabia in Yemen seriously in Yemen. What what this one? What is Obisabaya? I don't have to see that we go we have to get actually Atwa for ntia mo kwa atwa mountains no mo ampula bio kraman asa de ni uba santimo atwa kraman aduana fo no oja eti so number we ai kasa atwa ni twidi pa ne kraman atwa ni kraman di ni twidi pa ne atwa no. Wow, okay. Maybe free. For number we are. That's more. Let's direction. Oh, no, although that or your bar, Bema. I don't know. Should be a million that a dear guardian said I would I send them pan over feelings, you know. Fanamba Yuati, this hey, hello. If you must say to Boise. Hello. Good evening. I shall plan somewhere because I feel beautiful. Bekum, somewhere uncle, did also. If I say me, I will explain something that I say. No, if you say, but I'm 23. 23, you might know. If I say me, listen. Mate, but what the answer be from I was our number ya wa free ya so what it if I say right me that say 0200-588-116 0200-588-161 hello come on we did it because free hello
me pato me to ne udi eni be kasa free so mfu wa fidi no John no Bema West aha be ba ti uni me last call oyima oni me kachiri wate kachiri kasa na wa kwa miti o Linda ye obalenda Leda yenko eni mu ha on sen and I was watching Jenny saying I want my seriously. I'm thinking the same Linda, you for number we now we make your worker and I'm saying me don't quarantine number we are fat say I won't quan out the fat from my meno o from my mena catch is Asubonteng ba obi na me me force akano o fa o be be dia dance so o the wa ego kra anyeya bo modern bra ne be dia dance it number we are for what me chief producer send for last call and me fa phone in CRT 0200 588 161 hello chief producer hello good evening sir yes we are now sir ena bacho waka say you ma be na yo o driver na bacho mpepe pa ayo o chede ese wisika to yes sir what did you say what did you Asubonteng I thought I would be able to put on some to do here me kra akasa kire me say wan kasa no ayo wo ye nam fosem pa enti wo ya do ye pa wa do ye da wo do hunu adentia Beboa. I didn't see that way, sir. A junior a bass I that and I'm for you. I don't know why. No face cannon to but for my many number what maybe say me D4 but me D4 say me be shem come but me they make a be so ma maybe D4 but me D4 as I make a also me pray ma yeko efutu benado ene miss asofo no o say ready ana sofo bi o be ma me order bia I ready say may oil samani ni soaps love in attraction the oben won na sorry dem bia o de ba me ya ma no uti afefo ndo mo ba so ne ebi ebizuzi osusika mu a enyeyi na oba na opa awo no chief producer so wanye din wo ha meja fidie no aba wa babu ho o Kristo din mu efise eye enkwa Kristo jato wo no ene hyemeden adom nti enye ho mame sere dem na no busu no oba na asebi opa awo no odaroma mafa ho ka so obeba nko a mekofie Asubonteng mafa ho ka yo na apart from that no emwa be na enipa ehwe ni mu a obetim de aboa omo kasa ye nyina omuntu anamon amete ma papa ba ko se o sandiska enti na ya na ebinum ko ba bi a omunya oje no den na o sandiska enye ska enti na ho bra honhuma wade ha o wa me oba ye punu na honhum no oko obepunu aduro what you say no wa dwale say your spiritual marriage and I say you two be na tene so a ni ye tutumi na ye nseni ska nkasa je ade no ne mo brane improma tumi ni mfiri opreso prokope anu nti na mesra etiefo ni ahwefo se omommo na 7 mintimi de bia memra TV so mekyerekere eche senye yare ni nyina na mesa me giska ye yare ni won nyina na o ana bobo ka papa anu nti sesi a yeta maso ya se etue bibi nti obidumfo enum ye radio so nyina so na so nsa yare wa free obi wa hokra oba ahokyere nti ye na ye sama ne bibi edeko eno no eyo ma wono nante na hye wode nsa de na na se eyo omobro na oyom nya omobro asech obi wa ho ani kwan se wodi ni ska na wasa ne yade ade nti tese tumi na nya wo no ho de na baby I me buy enya han bia na enya bi tese wo ma o send this kana
obi o be bro nua ne ade a obe ma na akoko obi o akosua nipa na obe fro say nana mpe bibi kakra me ma school fees ne ade omo ye mpanimfo omo a omo ta abra me no ebi wo akiri I see isa no e den a ode beto ka mu e se omo na bibi kakra ati ase yembe fi o spiritual cream no when e fata so onya bi sa ahomba bo samra na ni sa ahomba bo nku no when e fata so onya bi obi a wo problem bia obetumi ayusu na obi o ho anadwo wonna obi ada no ono nko a wote ho so ati ase no obi o ho a wonya enipa ni matom so sa no ye ka ha ni bom ye dia frankuto no awo de sra nyame atom ena ha no oils no so me de ha na eye o de oh sir anya boje so no o ye ka o ye beje there be o ha ni e de twi I see eno e den e pamu spiritual marriage no e free yedie nkanko yare bi betu putupro bi o kra na otu kwan na mpepere ho enkwanhia ni ade so ati ase yes adwuma no ene e wo love oil so ho money drawing oil money drawing soap bi a o ye adwuma scan enye ya o pese skatna nsem ni nyina me wo bia ne ne de okay wait me ma 1 minute now do achiri kwan ato now we do adawma oba bi o tumi twa perfume pa oba ne be ma ne spray ne dem o bo ne be da wi no ma 9 cent o dem o sa ma no wo omo solution ho no bebre ene yanku enim ne for telephone number to yo my number is 0546 63 41 44 0546 63 41 44 and our voda no ye 0200 588 161 go fi aden say ase wa madam ba community was ara we ni say fi benyeska sika be she o won so say usu obenyeska na so be Obenyeska tete no o we se no obenyeska na se ka okra na obenya hoho ana se enhira bi be ana ko di masa me be fe si skaram sa ba bra no ma me ba se o ma bodyguard no ye ko o bi obechi ana na ona so bi be ma na o mic mo anti ka se na be fa michia itifo nyina ebusiafo nyina tie mo hwe omo wo fi amano ni sebi omo a munni TV set omo YouTube ni nyina o ni ade se yehia ashkra mi aboa bibia like ketwa bi enso sebi o chain ro ni ade se de ashafu ehu se yebe of bibia nsia price of beboa no at least yes so ashafu no so be say bibia kwan be de mama na abrebia yetumi abehia wa hana edi odo say mother and son and our Tom Cano, Ayrton Wabuachua Heba Center, more Fatinu Town. Number 0546 4144 0546 4144 and 0200588161. BDBCSC na mekwa mwaba. Bidani ku Asubonteng. Onya papa cha doctor cha baby. Mama ni nyare wasu. Soro abanansa ya wo soro me so de yare nyina tumi enumunyam nyankopon biem fi se ne a waye wo medimafo heba clinic no abu nipa adwen ne ya na yesuro se stroke diabetes pressure yale wo nyina ye ntete ya case